Tinuri ning PhilHealth ing maragula ambag ning media karas king pamamya impormasyon king publiko dikil karing programa king medical serbisyo ay ning report. Kinilala ning PhilHealth ing masikan na papel na ning media king pamagdake maulagang impormasyon king publiko lakwas na dikil karembayong benepisyo at serbisyo lalam ning Universal Healthcare o UHC. Pegmasosyane ning PhilHealth Region 3 ing Media Forward and Appreciation Day bilang pasasalamat kareng talapamalita. Metong kareng tinanggap galaling GNN TV 44. Tinggap niya ning istasyon ning Healthcare Communication Community Leadership Award uli ning balaw sa pamangamit king Kapampangan king pamamya impormasyon o balita dikil kareng programa ning PhilHealth. Agpang king PhilHealth maraguling kontribusyon ning media king pamagpayabot impormasyon king publiko emu dikil kareng kasalukuyan na benepisyo nuni pati mo naman kareng planong pamagpalawak ning programa. Ang media partners ay sila ang mayroong competencies, no? Sila ang may skills at sila ay isang effective na communicator or bridge to the public that we intend to serve, no? Magaling ang kanilang pag-communicate, no? They are able to translate in ordinary terms, in an ordinary conversation, yung mga pulisiya namin na technical, no, na hindi naman familiar ang public, na kami lang ang nakakaintindi kung sino lang yung sumulat. These are our own terms. And if you're going to discuss that to the media, they can translate it to a very simple, ordinary way. Partikulara sinentro keti ing YAKA program, ang Yaman ng Kalusugan program ng PhilHealth. Metong iting preventive care initiative, ape palawak iba't king dating konsulta package. Lalam ning YAKA pati ng libreng pamagkonsulta king laboratorio at panulok awani keti. Kaya beya mo naman ing cancer screening para king lung, liver, breast at colorectal cancers. Ito pong YAKA program, ito po yung primary care aspect of the universal health care. Kasi ang atin pong health system, according to the universal health care, no, ay isang comprehensive health system, no, from preventive, no, promotive, curative, palliative, and rehabilitative. No, so it's a cycle of providing a spectrum of health services, no, from prevention or promotion of what is a healthy lifestyle. Eya mo kano itipi sa sabyan ng benepisyo. Dinikdik ng PhilHealth na yung media maragulyang kasangkapan. Bang ipayabot ing mensahe ng prevention over cure. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang Tutuking Balen, Susuyo.